to ka Akashwani Shillong. Ki khubor Jaiñtia wo pura HP daga naki saka perbot. Ki man WM ka khubor. U Chief Minister ka jylla u Conrad Sangma negasngi de EU palat liphau khande pon khanyaw Crore tyngka. Cheki arphaun rutli ki Sport Association ha Meghalaya bo yo ki u pynkhreh neiwynta ka National Games arhajar arphau niaw. U Prime Minister kari u Narendra Modi doongu wa ka Operation Sindoor manko ko wara ya ka khubor kylleiñ ka pyrthai wa kari India manko ko bom elat ya ki dakaid. Dara no ya ka sngi wo pynman ya ka dorbar lyuir ïong ka KHADC hadien wa ka liang pyrchah mynjur ko ya tyrwa ïong ka Executive Committee ka sen VPP bo wanra ya ki yulut Yusuf hachwa wo wanra daga tyngka pokongsan. Ka Indian Council of Agricultural Research Agricultural Technology Application Research Institute yam dale penem buromko yidap kandisnem ïong ka sngi wasen yaka ne ka sngi. Ki khubor wabnya. U Chief Minister ka jylla u Conrad Sangma ne ka sngi de EU palat liphau khande pon khanyaw Crore tyngka cheki arphaun rutli ki Sport Association ha Meghalaya bo yo ki u pynkhreh neiwynta ka National Games arhajar arphau niaw. Ithmu ïong ya gani ka fan to bo kerchan ya ki to pet khnang bo nang ye choki u pynmet penbha yiki thau yo sikai we kamju yo nang manki ki we chimmunta ki wa khre bo nang ye choki u le bha le yakun ki hakikardan warap hajrong. U Chief Minister da kantu ya waro ki wa to pen ye kam wom to u penem kam bakla ki ya gani ka poisa henre to u pen biang ki thek pathek yiki kam yong ki nong yele ki sport. U Sangma da ong ro u wa chania u chibun yiki nong pet ye kam wei wa yuluti hiro u wa ka jylla Meghalaya daw ye ko u khorbon ki medal chirup ithmu wo pynman ya ka jylla ïong ka jylla ka wayi u pallai ya ka National Games. U Prime Minister kari u Narendra Modi doongu wa ka Operation Sindoor manko ka wara ya ka khubor kylleiñ ka pyrthai wa kari India manko ko bom elat ya ki dakaid. Doong ro wa kari de penche ko bo ithau iwa changan neiwynta ki wa leben yiki nong chong chnong kari. U Prime Minister de kalamu ynne hei por wa de pynman ye kenmu burom yiki arngut ki nong ya khmat warim kari u Sri Narayana Guru wa u Mahatma Gandhi wa de pynman ha New Delhi ne kasngi. Ka Israel de mynjur ko ye jimut ïong u Presiden ka Amerika u Donald Trump wo emno u isange yele thma hapden ke Israel wa ka Iran. Lamba ektin liang ka office kre kam ïong u Prime Minister u Benjamin Netanyahu de pentipu wa de ki ye sange no yele thma. He to waini ke Israel de khublei ro ko yak United States neidaw ikerchan wa ye chimunta yongka wo pendam no ye yele thma. Kat kam ne gsni utrom de ongu wa yekun thma hapden ke Israel wa ke Iran man iwada sange we de ong ro u wa ye pun ar kiri wom to de u ye penyo bor ki. Dei wa chimkhia ye wa ot ki nong chong chnong kamju ki nong palai ka chnong umroi nongra wa ko umroi jayaw pedeng heyeto we bom biang yong isam ya ko umdi limba ka drinking water supply scheme u MLA yong ko umroi constituency u daman bait lamare chiro wa ki he nongkre kam nagatanan public health engineering dalai jingi ki ye ni thau i wa chakta negasngi wo pen we wo pen biang heyeto we ni iduna. Heyeto we kalam yong ki wakini ki nong chong chnong u Chief Engineer ka PHE u Robert Nongbri de pensnya u
ye kamram wato wo kitkhia u heyeto we ni idia he ni chnom we de kularu yaki wo pen we wo pendiang heyeto we yo ki yegni ko umbang undi hapo ka arbnai Ka West Garu Hills Administration chirup isnok tilang wagatanat kerekam Animal Husbandry wa Veterinary kamju ke Tura Municipal Board de pynman ki de ke program pensnyau thu pajba hatlor ke phang Responsible Pet Ownership and Stray Dog Management negasni hatura itmu yong iwo pynman yagni ke program to wo kuntu ye pensnyau thu wo istat itip kamju wo penslur hile yaki pajba wo chimkhia ki yeni we wo yakre lang wo yi upenman kamwa de thmu ka Mary Liza K Marang kawaman ka Additional Deputy Commissioner we kawaman haro kam ka kongsan negasngi heipor we eko ye klam yongka de pensnyau ko ye khuslai yongka neiwynta ichngan yong upajba ijet ipra we kamju ichakta kamariang neiwabon kiksau surong kamarang heyeto we ni daban ko hatlori emkam yong iwo inject tikna we wo pej haro katanat krekam yiki wi wan ki umkam ki weyeto wakilat yada ki wan ki nongklam ban ki wa ki tre rimara to uman ki wakit khia undu yiki marat wa riki Henry yaki brule kamju. Hagasngi nungkong yong ke dorbar lyuir ke KHADC, unong yakman ke liang pyrchah, utitus Starwell Khan negasngi de penrem juru, yaikwa ke Executive Committee yong ke sen VPP, wo wanra yaki jinglut jingsep, hachwa wo pelat yaka tyngka warap kongsan. Ukhan de ongu, wo ini ile to iwalan we de penchi u wo yeni ji ule du hadin wadau pelat chwa yaga tyngka warap kongsan ukhan de karpat haro u ya u strong pillar kharjana u waman u chairman wo bu sngi biangu wo pynman yaga dorbar khnang wo yo ki isi wo pynben yeni liang ke liang pyrchah de bu haro ki ye jingkeli wo wele ilut isep neiwynta usnem arajar arpausan dup uwanra katni dewa jubab yeni usai borlang warba uwaman u finance de ongu wo ini ile money wo yada newasi hewadang iwa yesrem weni iwadang saaten hayung bichar ke Indian Council of Agricultural Research Agricultural Technology Application Research Institute ICAR ATARI umyam negasngi dele pen buramki yaidap kandesnem yongga sngi wesen yaka hai headquarter yongka wm ha umyam Meghalaya ke Dr. M. Amprin Lingdo koboman ke Minister wato opet yaga tenat agriculture wa farmer daman ko kam ke kongsan hagani ke sngi Kelingdo de yachi muntahro ko wo ap yigi jing kamju yigi sap wada penwandur de ki rukom wo themme we kamju ki kam de ke krishi vigyan kendras KVK de kylleiñ ki jylla ke North East hagani gisni de yohro ye wasam yigi khusnam hagi winta wo pher wada kanthom ya ke best VKSA performer KVK best KVK professional jar ki jylla wa ki wi the one ki yutenmen hey liang ki kamrem tadi ki tentu ki khubor de poi chubukut yong kni ki khubor Jaiñtia the sejibet chipo daw yon pi ki program ki wabut